Munyitire mwana witũ wetagwo Damaris nĩ ndamũrutĩra ngũbia niona nĩ ngũthiĩte tondũ kuga nĩ gũthirire nĩaigua mũkiuga mũrenda kuona Kabamethu muona kana nĩwe kana tiwe nĩwe kana tiwe nĩwe kana tiwe enjwo kana ndakenjwo Nakuru oye enjwo kana ndakenjwo enjwo kana ndakenjwo watu wa Nakuru tondũ mahinda nĩ mathiĩte mimi nataka niwashukuru sana asanteni sana kwa kutokea mimi mnanijua naitwa nani ati nani Getugati mumenipatia kazi gani ati kufukuza nani aende asiende lakini wewe watu wa Nakuru sitaki mlete hiyo maneno unajua leo sio siku ya siasa leo hatutaki kupiga siasa ndio lakini nyinyi mmenipatia kazi na tutafanya lakini nimeambiwa niwasalimie na rafiki yenu ameniambia niwasalimie unataka salamu ya mzee rafiki yenu kwa area hii anaitwa Rigathi Gachagua wapi nduru ya Rigathi Gachagua nimemwendete ati nimpigie saa ngapi Sai Karango nimpigie ama nisimpigie Sai nimjaribu niona kama nitampata Sai dakika moja lakini nisipompata mnisamehe si ndio nataka msikize hapa hatuko maneno ya siasa hapa tumekuja kusupport Damaris wa mobile spares namna hiyo kwa hivyo maneno ya siasa hatutapiga si ndio lakini nyinyi mnaniambia nimpigie saa hii awasalimie watu wanakuwa wamesema wanataka ati kusikia sauti yako Nyamaza msikize sana hiyo. Adwanyoba. Moyo kunyoba. No moyo mereirie. Ona ciathira kara. Ona twaterio ni kasoko. Ona mutore wa ditoha. Mutikama ke gutire burete karate. Utire burete karate. Ekyo rabwa nyoba hito mtu asilete maneno ya siasa kwa biashara. Kama iko makosa imefanyika, makosa ni mimi mwana siasa. Si namna hiyo? Karango biashara, Damaris biashara. Watu ya biashara wafanye biashara. Na mimi nimeshukuru sana, tuendelee kusupport watu wa biashara. Damaris, I am very proud of you. Kwa niaba ya watu wa Nakuru, karibu sana. Mnapenda Damaris? Wapi nduru ya Damaris? Asante sana.
Thank you so much. Thank you. Dikeraria ya ratako. Dikeraria hii. Dikeraria hii hanini. Dikeraria hii. Asa dikeraria hii. Adona ikuru. Adona ikuru ni murajigua. Gwada oko mwera undu umwe. Etigua hii. Idue Tadama Mobile Spares. Neguo. Idue twendete ando etigua hii. Na kila tumatuithio guo ne riri. Na mebona uga wega muno. Idue muthenya wa umuthi. Tokire guko na tutinoka mucemanio wa giuteti. Tokire mucemanio wake. Wabikerere Adama Mobile Spares. Wabikerere Adama Mobile Spares. Asante. Oka modogo wetu. Video wa Isuzu. Lydia wa Isuzu kwa hare Rights East Africa kwenda gari na twarutithania wera na mafegi na ishimonge korwe na M-Pesa statement nyokuhota kuheo gari koguo ri tucariei Lydia wa Trucks TikTok kana kundu kuothe kuria gukunyona na nigumuonia uria tukugia gari na muhote kuruta wira. Thank you. Thank you so much. Thank you. Hey, hey. Hey, hey. Oh. Mapana. Baja, how do you rekiria? Ni sawa. Watu tadikiri hanini. Demwera kaodo. Demwera kaodo. Demwera kaodo. Yeah. Adege. Yeah. Oka, abe oke. Oka si wawili. Kwenda DJ. Kaba ekiraro mo. Murega dona ikulu. Murega rege. Getago esi. Dibul. Thank you. Pasweri. Thank you. Haya. Wapi kelele ya mufia po? Taban boy. Asante. Adona ikuru moriaga.
Adwa na Ikuru muriaga. Ni mwendete ndama. Ngai ni mumwendete. Ni mwendete Ngai biũ. Ikaguoko. Ugatoria Ngai munene. Ugadewa Ngai munene. DJ Dibul. Wapi makofi? Wewe makofi wewe ugatendea Ngai munene. Taban boy. Ngai munene, Ngai munene, Ngai ora toraga, tenena tenore Ngai weinya, Ngai munene, Ngai ora toraga, tenena tenore Ngai weigulu, Ngai munene, Ngai ora toraga, tenena tenore Ngai keo, Ngai munene, hallelujah, tenena tenena. Luka kidogo. MC Tapan boy. Amonyite. Asante. Ikararia yarata akwa. Maka itika ikonegera ibande. Ni sawa? Itika ikonegera ibande. Eno yetagwo identity card. Na eno ri. Geke ne kindu kia bata muno. Tika konegera. Ni sawa? Haya. Ukabobo. Wapi kelele ya tumaini? Asante. Saseni. Naitwa Bobo wa Chapo. Mkienda Facebook mtafuta Bobo wa Chapo. Na ndagorera modo mwe sapa mothe. Ndagorera Kevin sapa ya girie mwe. Thank you. Asante sana. Martin wa Majo Tiles. Nakuru hoye. Oza. Mimi naitwa Martin. Wapindura ya dama Yekari kuna naha Joy Kaitura kwa kwa ngenda silai Ekana la jewanda kayare mboga kayo ya tuere Kaiwa kogoro Rebo amina nagyo kakenye Kati hore arotaka Kiwa karenda kwa hane ya nane Abaonsa kirega Magiana bona diwanyike Jugane tekenya Yotake kenya kenya mereira Nakienda gakurira Naketena nikende teku mkoro Rohawa kangodina Toto ende andari ya masari haine Mondo geruriri Kaida di manakari yako aisae Nanegondi kanete na yako tonyae Kote katere mbisho kumeni Wacha isi ya muka Narenji ya matere ayatami Usio choba ya pia Wacha isi ya baba Pero soma tumbia kwenera masegana tondo Achi kweire tanda hegwa kia kamo tondo Na tondo ndo mete ya mero kogo age tondo Kea ota kwendia mare ya kwange soka kagondo Nera sinetia dara mia kaune wakirumba Kwetena kea doda tetua toka ure rumba Kea titania makina nge kwenye sofa Na olioge sare katanyo beto na neomba Tona onende konyi hiaro gendo Nende rutine hore karamu endo angendo
kwenda gũkahingĩa Survivor mama rũgendo yomothe ngũigua ta ngũitwo nĩ mata nĩ wendo ngerecirĩtie ndagenia ngawe wa kĩrũmba twete nake andũ ndetĩtwo tũkaũre rũmba gĩthurania makinya ngĩinage gũiria cuba ndahorirwo ngĩcarĩka ta nyũmbĩtwo narĩo mbaa ũcio Jomba Junior wachaire baba Nitwakamothe ithe manina wakamoti mũtũndagĩre rũraciaro amwarĩ wanyu anino kanyiki tũrĩ na atumia tatũ tũnamĩre Jomba kũrĩa thirĩ nĩ kũrĩha Matotomeire athuri Juma mũkema na ndore Takonie sambanire ndakinya Naikuru Mũgambo ndũiragwo nĩkĩo tũrĩ gũkũ mũthĩ Gũciara kwerirwo kunaga iritho kĩngo Hondi mũciĩ ũyũ na ithuĩ nĩtuoka waka Mondi mwĩkuo Hondi mũciĩ ũyũ na ithuĩ nĩtuoka waka Mondi mwĩkuo Dr. Chelsea Musi Okay Miaka mitano nyende na mori yanyu Koetia mũno somanga una kogoro Nage koyo inene mahetia mũno Nĩ tondũ niĩ maitũ ndirenda ndaithege Ndokarone mũno newe ikanirito Na gũcererwo gĩkũyũ-inĩ tigũtĩra Mbeca iria ndarĩ nacio ciringithate Ndagũrire ndĩko mataneti tũngĩrũra Hondi mũciĩ ũyũ na ithuĩ nĩtuoka waka Mondi mwĩkuo Hondi mũciĩ ũyũ na ithuĩ nĩtuoka waka Mondi mwĩkuo Nĩmũnogire wapi kelele ya